Camau Sylfaen, Uned 13, Fideo 1, fersiwn y Gogledd. Gofyn caniatad. Yn yr uned hon, da ni'n mynd i ddysgu'r dyfodol. In this unit, we're going to learn examples of the short form future tense. Yn y fideo hwn, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar gai a gawn ni. In this video, we'll concentrate on gai, meaning may I, and gawn ni, meaning may we. Gai and gawn ni are usually used to ask for permission and are followed by a treiglad meddal. For example, gai fynd i'r tŷ bach. May I go to the toilet? Gawn ni ddewis amser. May we choose a time? Dedwch ar fy ôl I. Gai fynd i'r tŷ bach. Gawn ni ddewis amser. Da iawn. Gadewch I ni ymarfer mwy o enghreifftiau. Let's practice some more examples. Gwrandewch ac ailadroddwch. Gai ymddiheuro. May I apologise? Gai weld dy daflen di? May I see your sheet? Gawn ni fynd allan i'r ardd? May we go out to the garden? Gawn ni agor y ffenest? May we open the window? Bendigedig. The answer to all gai questions will either be K or nache. Gai agor y ffenest? K. Gai fynd i'r tŷ bach? Nache. And the answer to all gawn ni questions will either be cewch or nachewch. Gawn ni ddewis amser? Cewch. Gawn ni fynd allan i'r ardd? Nachewch. Gwych. Rwan cwblhewch y gweithgareddau yn yr uned. Cofiwch da chi medru gwylio'r fideo hwn eto I adolygu. Now complete the activities in the unit and remember you can watch this video again to revise. Pob lwc!